Wanamegatiwa bakabika kuzikanisha ariko ndavuga bikoze amen warakoze mwami warakoze mwami warakoze mwami warakoze mwami kudumuhanuzi avuga bikabahera haleluya tena dukomera amashimana yacu navuze ni warakoze Imana kuduha umuhanuzi avuga bikakoreka amen ndabona benshi ari byo muriko muriyumvira wagira shimwe amen ntabwo ari byo mwiyumvira ibyo Imana yaragize amashimwe yacu amen ariko ndashima Imana yanje ndashima Imana yaje wenyene ko mbona umuhanuzi ngaha amen cyo ni cyambere shima Imana hanyuma nagomba shima Imana ku umuhanuzi yavuze itariki imwe y'ukwezi kwa mbere mu mwaka wa 2020 amen nukuvuga twari twicaye muri korale nyine turi mu ishengero ariko aravuga ati iyi tariki ndashaka musaba Imana ikintu amen ndafise umugenzi wanjye twa Primitive yagize mariage uwo mwaka kandi yagize mariage uwo mwaka amen niba twicaye hamwe twari twicaranye kuko arakunda kwicarana hanyuma ndamubaza ati wowe ushaka Imana igukorera iki acambwira ngo ushaka mariage mu kwezi ubu nicyo cyonyine yego niwe niwandike ibyo umuhanuzi avuga byose birakoreka amen nanjye kidavuga njyewe ndasaba Imana ibintu bitarenga bibiri amen njye sishaka mariage mu amezi ariko ndashaka Imana impa amarondero afatika niyumviriye amafaranga ndayakore amen niyumviriye ikintu cyo kurya ndakirya amen niyumviriye kurya amahita yanjye amen niyumviriye kurya akanyama ndakarye amen ibyo Imana tuzi yarabikoze ni ukuvuga uko kwari ukwezi kwa mbere ni ukuvuga ndagenda ku kazi nshyize ku kazi nsanga kuri afishaje banyafishije izina ry'uwanje gutembera igihugu cyose amen icyo nari nacyanditse amen cyari cyambere ndavuga ati bya bintu yego biraba amen noneho ntangura kumva amavuta y'umuhanuzi aduga ikindi cya kabiri narasimana je kabisa njyewe ndahira abahungu benshi amen ariko mwabwe abahungu ndashaka mumwe ariko umwe tuzogira mariage mu mpera z'umwaka amen atana hagati mu mwaka mu mpera amen noneho ndagomba nandika ngo itariki izorangiza ukwezi mu mwaka uheze amen nukuri ibyo byakoretse uko nyene amen amashimwe kumana yacu hejuru y'ibyo ndashima umuhanuzi cyane nukuri bari muri Ghana sinagomba kwishima cyangwa sinagomba kugira ngo mubone oya ariko ndashatse kubaha umuhamya amen nakubwira ati gira ikintu urakigira ayo mashimwe atubiranye nuko pasiteri yatubwira itariki zitandatu tuzandika amen nubwo ageze mu wa mbere mu kwandika kuko birakoreka amen uze wandike noneho ukurikize ishikama riherekeza ibyo bintu byawe wanditse amen kuko igihe nandika narakurikije ishikama sinabitanze uko nyene ariko kandi ndashima Imana ko byagenze uko nyene ndashima Imana ko umuhanuzi wacu utanakuye biba ndashima ko ibyo avuze biba ari ibyo amen abahanuzi b'ibinyoma babaho ariko ndababwiza ukuri uwahano si uw'ikinyoma amen aravugana n'Imana ikamubwira ibintu kandi bikoreka uko nyene amen n'umuhamya ngo ujye kubaha ndashimira hejuru y'ibyo abantu babanye nanje ndashima pasiteri cyane mukomeye amashimwe cyane uyu mwana imbere yacu n'umubyeyi kabisa n'umubyeyi koko amen yarambaye hafi aramba hafi n'ibi bihe nyene naravuga ati none gabana kuba wamanuriye ko umuhanuzi yahanuye nkandika kandi nkabona ibyo bikomeza uko birakoreka noneho ngaho mushinga itariki ya
Imana yankoreye umunsi w'ejo